Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Resulillah. Bizekteki sogağız sahabalardan, tabiinlerden, tabiinlerden jana 4 mazhab imamının akidasının bir bölügü jönünde. Hicra yılı menen hicra degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret kılgandan başlap musulmançılık sanağı başlalar. Hicra yılı menen 100 yıldan içinde Müslümanlardan akidasında bölünü bolgan emes. İşeniminde bölünü bolgan emes. Müslümanlar anın içinde Ahl-i Sünnet vel Cemaat Kur'an'da Allah emne degen bolsa oşoğa iman keltirebilgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday aytkan bolsa oşoğa iman keltirebilgen. Ayrıca Allah subhanahu wa ta'ala'nın isim sıfatlarında. Kur'an'da kanday kelse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday aytkan bolsa oşondoy iman keltirebilgen. Hicradan 100. yılları Cahmiye degen sekta çıkkan. Bu Termiz'de tuğulup keyin Dimaş'ta, Irak'ta, Kufa'da aylanıp жүрüp özünün ideyasını, özünün sektasını tarqatıp жүрген adam Jahm bin Safvan. Uşul kişi çıkkanга çeyin negizinen Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ı bir özünün akidasından başka jaka burganga hareket kılgan emes. Hareket kılgan bolsa dagı buga okşop bul kişiçelik iyigilikке jetken emes. Bul kişi iyigilikke jetti degenim kanday? Filosof bolgan. Termizde Samniye degen Yahudilerden bir nemesi bolgan. Oşolor menen süйлөшүп жүрүp, anan başka filosoflar menen süйлöşüp жүрüp, İslam akidasını özünün akılı menen ellerge түшүндүргөнгө hareket kılıp, oşo öz akidaga filosofiyani aralaştırgandagı köp ellerdi özünün aratırlığı menen özüne erişip ketken. Hicradan 128. yılı, 130. yılı bul kişi ölgön. Ölümü kanday bolgan? Ölümü Horasan vilayetinin valisi, hazır filmden aytkanda gubernatörü Haris bin Surayj degen kişi Umavi halifasına karşı kozголон kılar. Al kozголон kılgаны oşol Umavilerde adaşkan, adilet kılbay atat, Kur'an'dan çıkıp ketdi, sünnetten çıkıp ketdi dep jana havariciler de ideologiyani kötörüp çıkıp halifaga karşı kozголон kılıp baş iýbey koýat. Özü çoğun bir Horasan vilayetinin namestnik da, halifanın namestnik. Anan bul Jahm bin Safvanды özüne jardamçı, vazir kılıp alat. Uşul iki adamdın bul kişi kolbaşı Haris bin Surayj degen. Anın vaziri, janında жүргөн, işlerin жазып жүргөн, alım katары, dini lider bolsa bul Jahm bin Safvan. Uşul ekөө köp elderdi azgırıp ketет da. Anan Umavi halifleri menen bulardın ortasında bular halifke karşı çıkat. Mындayça aytkanda Umavi halifi Ahl-i Sünnet bardыгını tanıgan da. Bizim biligimiz oşo Umaviyalarga baş iýebиz dep Ahl-i Sünnet bardыгı olardı biligin kabul algan. Bayat bergen de. Ahl-i Sünnet bayat bergenden keyin oşo bilige karşı çıkan adam ne bolat? Havarij dep atalat. Oşo Haris ibn Surayj haraja bilige karşı çıkkandan keyin buga Jahm koşulganda bul dagı demek havarijlik joluna da ötken da. Bardı havarijler adiletçilik kılıp götüröt. Adiletlilik boluş kerek deyip. Bирок башкачараак түшүндүрөт да.
Ahli Sünnet vel Cemaat'a karşı, oşo Ahli Sünnet'in biligine karşı, umavi bilige karşı kötörülüş kılgandan keyin bir kança жеңиштерге жетишет, bir kança жерлерде özlerini karatып alat. Анан акырында халиф тарабынан халифат менен булардын ортосунда чоң согуш болот. Ошол согушта өлтүрүлөт бул киши. Жахим бин Сафван өлүмү саясий өлүм болот да. Саясатка келишип туруп өлөт. Кыскасы ошол киши чыкканга чейин ислам дүйнөсүндө акыйдада бирөө Kur'an'da kelgen Allah'ın sıfatlarına kayaşa aytkan emes da. Мындай деп жок, бул менин оюма туура келбей атат. Болушу мүмкүн эмес. Алланын мындай болушу мүмкүн эмес деп айткан эмес. Кур'анда келдиби? Иман келтирип кетише берген. Сахабалар, табииндер ошондой кылып. Бул дагы табииндердин доорунда чыккан. Бирок ошол келген sıfat аяттарына каяша айтып чыкканыдан биринчи адам ошо. Эми бул кишилер кайсы ишенимге каяша айтып чыкты? Эң биринчи бул Жахим бин Сафвандын каяша айтып чыккан пикирлеринин эң биринчиси Кур'анда, хадисте келген, акыйдада келген бул улууллах деген, Аллахтын улуулугу деген акыйда болот. Аллахтын улуулугу дегени Аллахтын бийиктиги деген сөз. Аллахтын өзүнүн аршынын үстүндө деген сөз. Аяттар келет, хадистер келет, толтура келет. Ошол нерсеге биринчи ушул киши андай эмес деп чыккан адам. Жахим бин Сафван. Демек, бул киши кайсы немелерге каршы чыкты? Демек, биринчиси улууллах, Аллахтын улуулугу. Аллахтын улуулугу жөнүндө биз биринчи китепте, биринчи сабакта айттык. Аллахтын улуулугу жөнүндө Kur'an ayatlarını keltirdik. Anan hadislerini keltirdik. Allah'ın ululuğu jönündө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerini keltirdik. Emi bu kitaptan başlap sahabalardın sözü. Allah'ın ululuğu jönündө sahabalar emne деген. Bizdin ahli sünnet vel cemaatın akidasi kanday boluş kerek? Sahabalar kanday akida kılgan bolsa, kanday aytkan bolsa, kanday деген bolsa, biz dagı eç nersesini özgörtübüzdün, oşoga yetişibиз керек. Oşonda biz ahli sünnet bola alabыз. Eger sahabalara kayaşa kelip kalsa, kayçı kelip kalsa bizim akidabız. Biz ahli sünnet bola albayız. Demek Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'dan başlayız. Emnege bu kişi sahabalardan en ennesi abzeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken. Dünyadagi bardık mumun musulmandardın degen, imandulardın. Oşol dünyadagi degeni oşo kıyamatga çeyinki деп. Bardığının imanı tarazanın bir tarafına koyulsa, Abu Bakır'ın imanı tarazanın bir tarafına koyulsa, Abu Bakır'ın imanı oğur keledi. Oşondoy adam. Oşon üçün Abu Bakır en abzeli, en alımı, en aldınкысы деп ишенебиz. Oşol Abu Bakır'dan başlayız. Sahabadan başlaganda Abu Bakır'dan başlayız. Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu emne degen eken? İmam Bukhari özünün tarih kitabında aytadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölgөн günü Abu Bakr radıyallahu anhu elge mınday dep hayırlı jasadı. Men kana ya'budu Muhammeden fe innehu qad mat ve men kana ya'budu allazi fi's sema fe innehu hayyun la yamut. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölgöndө ke biröler dinden kayıp ketişti. Peygamber dağı öledi. Ölçü öledi. Umar radıyallahu anhu kılıçını sorup kim peygamber öldü dese başını kıyan dedi. Oşol mezgilde Abu Bakr radıyallahu anhu çıkıp durup ortaga eldi çakırıp oşo el özü çoğulup kalgan bolgon ayatlardan keltirip ayattan kelgen sen dağı ölösün buradagılar dağı peygamberler da ölgön degen ayatты keltirip Umar'dın közünü açıp oşonda aytkanda kim Muhammadga ibadat kılıp kelgen bolsa Muhammad öldü dedi. Kim asmandağı Allah'a ibadat kıla turgan bolsa al tirүү hiç kaçan ölmeydi. Bul Abu Bakr radıyallahu anhu'nun sözü. Kim asmandağı dep Allah'ın asmandağı dep aytadi. Allah. Bunu keçeyle çıkıp kalan sözü emes. Umar ibn Hattab'ın sözünü ugalı. Abdurrahman bin
Гунайм, ошону Гунайм окуйбуз, разияллаху анху айткан. Мен Умар ибн Хаттабтын мындай дегенин уктум. Умар ибн Хаттаб айтып атат: "Вайлун лидайянил арди мин дайянис сама яума ялқаунаху." деп башталат. Жер падышалары асман падышасына Аллах Таалага жолуккан күнү аларга асман падышасы тарабынан азап тозок болот. Аллах эмне деп атат Умар разияллаху анху? Асман падышасы деп атат. Жер падышасы, жердеги өкүмдарлар Аллага жолуккан күнү, асман падышасына жолуккан күнү аларга Алладан азап болот. Ал азаптан өз каалоо кызыкчылыгына же тууганчылыгына ээрчибестен, эч кимден коркпостон Аллах Тааланын китебин алдына көзгө кылып коюп алып, адилеттүүлүк менен башкарган жана акыйкат чечим чыгарган падышалар гана кутулат дейт ал азаптан. Ибн Гунайм сөзүн уландысында айтты: "Мен ушундай хадисти Усманга да, Муавияга да, Абдулмалик бин Марванга да айттым" деп окуйбуз, бул жерде уктум болуп калган. Ошентип биринчи Абу Бакр разияллаху анху айтты, асмандагы Аллах деди. Андан кийин Умар разияллаху анху айтты, асман падышасы деди Аллах Тааланы. Имам Дарими деген ахли сүннанын чоң алымы болгон. Ошол киши Мариси деген, Бишир ал-Мариси деген Жахмия алымына каршы китеп жазган. Ошол китепте bir hadis keltirgan. Al hadisda aytiladi: Umar raziyallohu anhu bir kampirdin oldidan o'tib bora жатканда, Umar raziyallohu anhu o'sha odamlar bilan, beylikdin odamlari bilan, bir top beylikdin odamlari bilan bora жатканда, bir kampirdin oldidan o'tib qolishdi. O'shanda kampir: "Ey Umar, to'xta" dedi. Dediler, tak to'xtab qoldi. Sarayda işlegenlerden, sarayda develik, saray bolgan emas, Umar'ın saray bolgan emas. Beylikte işlegenlerden biri aytdı: "O mo'minlarning amiri uşul çıkanaqtay kampirdin bir sözü üçün uşuncha beylik adamdарын joldan qaldırıp to'xtogonuz qanday" deb so'radi. Degende, "Sizlar bul kampirdin kim ekenin bilesingizmi?" dedi. "Bul kampir Havala" dedi. "Allah anın arız armanın 7 qavat asmandardın üstünen uqqan. Jana al jönündө munovu ayatты түшүргөн. Qad sami Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha деген ayatты түшүргөн. O Muhammed, seni menen özünün eri jönündө talaşıp tartışkan ayaldın sözün Allah uqtu деген ayatты uşul kampir jönündө түшүргөн. Bul jönünde ayat düşkön kampir, bul Havala deb al kişini, al kampirdi sıfatla berdi. Al ayat qanday ele? Havala binti Sa'laba degen ayal bolgon, jaşı tuura kalgan ayal bolgon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelip bir günü arızdanat. "Ya Resulallah" deydi. "Men erime jaştığımda, gülgün kurağımda kerek bolup turmundagı anan qarıganımda kerek bolbay kalıp turmun. Ne oldu dese, erim meni zihar kıldı" deydi. Zihar kıldı degeni jahiliye doğrunda zihar talağı degen talak var. Al talaktın tüşü tariqa jolu şunday ele, birөө ayalına aytatılar: "Senin belin menin apamның belindey bolup kalsın. Je senin sanın menin apamın sanına okşayt eken" dep koysa, uşul siyahtуу сөздөрдү айтса, ayalının bir müçösün apasına okşaştırıp koysa, zihar degeni özü zahır degen, arka degen söz da. Senin arkaң apam arkası okşayt eken dep kalsa misali, je senin arkaң maga apamın arkasınday bolup kalsın dep koysa, oşo söz talak tushib qoladilar. Zihar talagı bo'ladilar. Janağı Havala binti Sa'labaga eri zihar talagını aytgan eken. Peygamberimiz kelip arızdan deyip, "Peygamber Resulullah, bu qanday? Uşul söz menen ele talak tushib qolaverip turgan bolsa, bardyk ayalдар köçede qalabı." Talaşıp, tartışıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen talaşıp, tartışıp duraverdi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Murun bolgon talak, eger Allah Taala haram kılbagan bolsa, jurevergen de. Arapların saltı, Allah haram kılbagan bolsa kete vergen şariat boldu. Oşo zihar murun bar ele,
Бирок Алла аны жокко чыгарган жок, колдоно берген. İslam коомчулугунун ичинде. Мусулмандар дагы ошо зихар талагын кыла берген, боло берген. Сават. 8 ге жакын берсе 8. Канча келет, ошону сурайын. 5 Нан дагы 5. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан вахий келбесе бир нерсе дей албайт да. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шарият айтышынын бир немесин ушул жерден үйрөнүш керек да. Азыр бирөөдөн бир молдокеден фатва сурай турган болсо, билбейм дей албайт да. Билсе да айтат, билбесе да айтат, айлантырып айтат, чаптап, шубап таштайт да. Өзүнү билген кылып көргөзүп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан вахий түшкөнгө чейин жооп берген жок баягы аялгачы. Алладан өкүм келе элек баягы аялга эми ушундай да болуп атат да, ал бул деп турду. Ал катын дагы эмне көшөрүп туруп алды да. Отуруп алды пайгамбар эшигинен кетпестен. Ошол аял жөнүндө түшкөн аят эмне деди? Кад сами Аллаху кавлаллати тujadiluka fi zawjiha o Muhammad, sen менен ери жөнүндө мужадала кылып, талашып тартышкан аялдын сөзүн Аллах укту деп зихар аятын түшүрдү. Зихардын жокко чыгарган аятты түшүрдү Аллах субхана таала. Ошондон кийин зихар жок болду. Бул Курандагы Мужадала сүрөсүнүн башталышы. Мужадала сүрөсүнүн башталышы ушул окуя менен башталат. Умар разияллаху анху эмне деди? Бу хавала, бу кемпир тааныбайсыңарбы? Аллах бул кемпирге не дейт? 7 кабат асмандардын үстүнөн, арштын үстүнөн туруп бул кемпирге аят түшүргөн деп жанагы кемпирди мактады. Акырында деп, сол чогот тургула. Эми Усман ибн Аффан. Усман ибн Аффан жөнүндөгү бул кишинин улуу маселесинде эмне дегени жөнүндө Абдурахман ибн Ауф ким бул? Сахаба, бай сахабалардан биттаси. Ошол айтты. Усман ибн Аффандын халифа болушу үчүн байат алына баштаган учурда адамдар ага келип байат берип баштаганда Усман башын мечиттин шыбына асманга көтөрүп, "О Аллахым, өзүң күбө бол" деди. Асманга карап айтты. Ушул эле сыяктуу жорукту Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Худжатул Вадада бардыгына осуят айтып, "Аллахумма шхад" деп колу менен асманды баш бармагы, көрсөтүш бармагы менен асманга ишарат кылып, "Аллах күбө бол, Аллах күбө бол" деп турган. Ошол сыяктуу Усман дагы асманга карап, "Аллах күбө бол" деди. Эми Абдуллах ибн Мас'уд 4-нчү сахаба. Бул киши айтты: "Ма байна самаил qaswa wal kursi 500 am." Эң акыркы асман менен курсинин аралыгы 500 жылдык жол. Курси менен суунун аралыгы дагы ошончо. Курсиден кийин суу деп атат, Арш суунун үстүндө, Аллах арштын үстүндө. Бул сахабанын сөзү. Ибн Масудтан дагы мындай риваяттар айтылат. Субханаллах ва алхамдулиллах, Аллаху акбар деген 3 зикир калмасы бар. Ким ошондой деген болсо, периште аны алат жана аларды Аллах Таалага алып барат. Периште биздин оозубуздан алат, ким айтса ушуну Субханаллах ва алхамдулиллах, Аллаху акбар. Периште алат дагы ушуну Аллах Таалага алып жөнөйт да. Асман жолунда бара жатып, кайсы бир периштелер жамаатынын алдынан өткөндө, алар ошол зикирди айткан пенделердин күнөөсүн кечирилишин сурап Аллахка дуа кылат. Аллахумма гфирлаху, Аллахумма гфирлаху. Аллах ошол зикирди айткан адамдын күнөөсүн кечир деп дуа кылышат. Ошентип периште кете берет, периштелер жамаат дуа кылыша берет. О Рахмандын даргөйүнө жеткенге чейин ушундай абал кайталана берет. Деп Рахмандын даргөйүнө жеткенге чейин деп, Рахман, Аллахтын даргөйүнө жеткенге чейин деп өзүнүн маанинен белгилүү да. Анан
Дагы bir riwayatda Ibn Mas'ud bunday dep atат. Abdullah ibn Mas'ud pende bir soodaga же мансапка умтулуп калат. Качан ошол максатына жетейин деп калганда, ага Аллах Таала 7 кабат асмандардын үстүнөн карап туруп, фериштелерине аны өз максатынан башка жака буруп жибергиле, эгер аны ошол максатка жеткирсем, ал максат аны тозокко алып барат деп айтат. Бул некен хадис кутсиде риваят кылып атат. Аллахтын атынан айтылган нерселер. Демек, бардык адам bir тижаратка, bir соодага же bir мансапка умтулуп жашайт го. Кээде ошо умтулуп аткан адамдын тагдыры Аллах субхана таала өзү көрүүчү, өзү билүүчү да. Ошондо периштелерге айтат экен да. Мынау пендемди башка жака буруп жибергиле. Эгер ошо максатына жете турган болсо, эмне ол максаты алданат, же башка болот, тозокко алып барат. Ошондуктан ырайым кылган болсо, аны буруп жибергиле деп айтат. Бул кабарды имам Лалкаи, имам Шафии жана башка имамдар сахih иснат менен риваят кылышкан. Эми Абу Хурайра разияллаху анху. Расул саллаллаху алейхи эң жакын алым сахабаларынан бири Абу Хурайра разияллаху анху айткан. Адамдар махшар майданында чогулганда, жылаңайлак, жылаңач тикесинен тик туруп, Аллахтын бейишке же тозокко деген чечүүчү өкүмүн көздөрү кынынан чыгып кетейин деген акыбалда чакчая күтүп 40 жыл турушат. Махшардагы жана күтүү мезгили мында оор мезгил. Ушунчалык кайгы капанын көптүгүнөн, ысыктан, алкымдарына чейин өздөрүнүн терине батып калат. Махшарда адамдар ошондой. Азыркы ысыктар эч нерсе эмес да. Тизесине чейин, белине чейин деген риваяттар бар. Өздөрүнүн терине батып калат. Ар бир адам өзүнүн терине Адамдар. Ошондон кийин Аллах Таала аларга өкүм кылуу үчүн бу Абу Хурайранын сөзү. Булуттардын көлөкөсүндө арштан курсийге түшүп келет деп атат. Эми Ибн Аббас ушул Абу Хурайранын сөзүн тафсир кылып айтат. Ибн Аббас ушул сыяктуу хадистерге түшүндүрмө берип жатып, Аллахты асмандагы булуттардагы өз ичине камтый албайт деп атат. Бул тексттер нас деп коет, бул нерсени Куран тексттери, хадис тексттери келет. Ошондо биз аны өзүбүздүн ой пикирибиз менен түшүнүп албашыбыз керек да. Аллах түшүп келет же Аллах көтөрүлөт аршта же башка дегендер келе берет тексттер. Биз өзүбүздүн оюбуз менен, кыска оюбуз менен түшүнүп албашыбыз керек да. Ошону түшүнүп алсаң, мисалы Аллах асманда десең, Аллах асмандын ичинде дебеш керек. Ибн Аббас ошону айтат. Аллах булуттардын көлөкөсүндө деп келет десе, ошо көлөкөнүн ичинде, булуттардын ичинде деген ой келбеш керек деп Ибн Аббас ошону түшүндүрүп атат. Бул маанини эч ким айткан эмес. Ким ошол маанини айткан болсо, ал бидатчы деп атат. Бул хадисти хижрадан 269-349 жылдар аралыгында жашаган Исфахандык мухаддис алым Абу Ахмад Ас-Сал риваят кылган. Ас-Салдын өзүнө жана риваяттарына хадис алымдары сика деп, ишенимдүү деп баа беришкен. Эми Абдуллах ибн Аббас Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды эң жакшы билген сахаба деп мактаган киши айтат. Ар нерсе жөнүндө пикир кыла бергиле, Аллахтын затында пикир кылбагыла деп атат. Анткени анын асмандары менен курсийинин аралыгында 7000 нур бар. Аллах субхана таала ошолордун үстүндө деп атат. Мына ушундай сахабалардын сөздөрү, хадистер, ушул маанидеги хадистер келгенде Жахан бин Сафван чыкты дагы. Силер эмнеге Алла bir тарапта деп атасыңар деп чыкты да. Эмнеге силер андай деп атасыңар деп чыкты. Бул аят бар, хадис бар, сахабалардын сөздөрү бар. Табииндер да ушуну айтат да. Айтса, силер эмнеге дейт асманда деп атасыңар, арштын үстүндө деп атасыңар, арштын үстү каяк дейт.
Al үйde жақпы. Аллахқа неге bir taraf беріп отырсыңар деп Жахым ошол жерден философия кылып чыккан да. Ошондон башталып азыркы күнгө чейин айтышат да. Силердин Аллахка bir taraf беріп отырсыңар. Ушул сөздүн, ушул сүрөнүн чыгышынын өзү бидият да. Себеби сахабалардан чыккан эмес, табийиндерден чыккан эмес мындай нерсе. Жахымдан чыкты эң алгач. Ошонун сөзү философияланып азыркы күнгө чейин келип атат. Mana İbn Abbas aytып, ne деп атат? Аллах Таала ошол миң нур бар ошолордун үстүндө деп атат. İmam Zahabi Arş деген китеп жазган. İmam Zahabi Arş деген китеп жазган. Ушул эле темада да, бир эле темада улуулук Алланын бийиктиги деген темада бир китеп жазган. Целый İmam Zahabi Arş деген китеп жазган. Ошондо келтирген аяттарды, хадистерди, сахабалардын, табийиндердин алдынан сөздөрүн келтирип, бир китеп жыйнаган да, ушул эле маселеге бир китеп арнаган. Ошол Арш деген китебинде айтат, Заххак бин Суфиян ал-Килаби деген сахаба Ибн Аббастан мындай деп риваят кылды. Мисир азизинин аялы Зулайха Юсуфка мен өзүмдүн көптөгөн асыл таш берметтеримден бирин сага беремин, сен анын акчасын асмандагы Кудайыңдын ыраазычылыгы үчүн садака кыл деди. Ким айтты муну? Зулайха айтты. Демек Аллах асманда деген акыйда бул адам атадан бери келет, бүт пайгамбарлардын акыйдалары да. Ана ошо маалда деле бардык диндердин акыйдасы булчу. Кээ бирөөлөр айтат, булар дейт христиандардын акыйдасына окшош, яхудилердин акыйдасына окшош. Яхуди болсун, андан мурунку диндерде дагы бул акыйда болгон да. Мына ошол фараондун аялы, фараондун Мисир азизинин аялы Зулайха дагы Юсуф алейхиссаламга не деди? Мен сага бермет таш беремин, ошону сатып анын акчасын не деди? Асмандагы Кудайыңдын ыраазычылыгы үчүн садака кыл деди. Эгер ушул нерсе мүмкүн эмес болгондо, мына алымдардын бардыгы муну жалган, бул риваят эмес, жалган деп четке кагат эле да. Эми Умму Салама энебиз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир жастыкта bir үйдө жашаган аялы, алым аял болгон. Пайгамбардын жубайы, момурдадын энеси. Данышман эле, алым аял эле Аллах Тааланын бийикте, асмандардын үстүндө экенин ушул энебиз дагы айтканда, не деген? Al-istiva'u gayru majhul, vel kayfu gayru ma'qul, vel iqraru bihi imanun vacibun, vel juhudu bihi kufrun деген. Аллахтын аршка көтөрүлгөнү анык. Kur'an'da aytılıyor. Alal arşista ar-Rahman alal arşistava. Rahman arşa kötörüldü dedi. Bu anık dedi. Birok kanday kötörülgönün akıl bilbeyt. Kayfiyat dep koydu. Anı birok Allah'tın biyiktigi oşol arşka kötörülgönün tasdiktoo imandın vaciplarından. Alemi anı çetke kaguu kufur dedi. Kapırçılık. Anday emes dese kapır bulup dedi. Бұл сөзді Ибн Миндал ал-Каи жана башка алымдар сахih иснат менен риваят кылышкан. Эми Умму Салама энебиздин бул сөзүн кийин 4 мазхабтын биринин башчысы Имам Малик дагы маселе сурап келген адамдарга кайрадан түшүндүргөн. Бул текст Имам Маликтин сөзү деп кийин тарап кеткен. Эми адашкан Жахам бин Сафвандын жана Мутазила алымдарынын пикири жолун ээрчигендер Аллах арша көтөрүлү деген аятты кантип көтөрүлдү эле, көтөрүлсө бир тарап болуп калат да деп оюна батыра албастан Аллах аршты ээлеп алды деп көтөрүшөт. Ошондой тафсир китептер бар. Истава алал аршты Аллах аршты ээлеп алды, ээледи деп көтөрүшөт. Буга салаф салих алымдар айтат, Аллах ээлеп алдыгыдай андан мурун арш бирөөнүкү беле дешет. Ээлеп алды дегени сен ээлеп алды. Мына кошунаңдын жерин ээлеп алсаң, ал сеники эмес. Кошунаңдын жери да. Ээлеп алсаң, анан сеники болуп калат да. Бирөөнүкүн ээлеп алсаң, сеники болуп калат. Эми сахабалардын сөздөрү ушулар. Аллахтын асманда өз аршынын үстүндө экенине табейин алымдарынын сөздөрүнөн далилдер. Табейиндердин алымдарынын бири Кабул Ахбар баштадык. Кабул Ахбар себеп дегенде бул киши
Yahudi bolgon. Yahudi bilen törülgende. Bayırkı kitapları jakşı bilgen. Yaktan keteyli. Ka'b bin Mati al-Himyari alim tabiinlerden biri. Umar bin Hattab, Suhayb degen sahabalardan hadis rivayet kıladılar. Cahiliye doğrunda Yahudi übülüde tuğulup alim bolup çoğuygan. Keyin Abu Bakr'ın doğrunda İslam'ı kabul algan. Peygamberimizin doğrunda emas, Abu Bakr'ın doğrunda İslam'ı kabul algan. Ka'b'ın hadislerin jana murunku ıyık kitaplarını okugan kızıklı angemelerin İbn Abbas, Muaviye, Abu Hurayralar köp rivayet kılışkan. Ka'b'ın o'zidan rivayet kılışkan. Oşentip Ka'b aytar. Allah Taala Torat kitabında mınday degen. Bu Torat'ı da jakşı bilgen alım da. Men pendelerimdin üstündeki Allah'mın degen eken. Torat'ta Allah. Menin arşım bardık makuluklarımdın üstünde. Men arştın üstündömün. Jana oşol жерден turup pendelerimdin işin başkaramın. Menden asmanlardagı jana jerdegi eç nerse jaşırın bola albayt degen Tavrat'ta uşunday ayat var dep Ka'bul Ahbar degen tabiin alım aytadi. Dagı bir tabiin alım Hasan al-Basri Hicradan 21. Yılı tuğulup 110. Yılı ölgen. Bol kişi Anas bin Malik, Cabir bin Abdullah, Zubayr bin Avvam, Abdullah bin Abbas, Abu Musa Ash'ari, Osman bin Affan siyaktı çoğun uluk sahabalardan tüzdün tüz savak algan tabi. Tabiinlerindeki darajaları var da. Şunca sahabadan savak algan. Hasan Basri ulamalardan imamı dep aytışat buna. Ulama gana emas, ulamalardan dağı eng aldıngısı dep. İslamda qazı bolgon. Hasan öz zamanındagı amirlerge tikesine kirip nasihat aytçılar. Bilikten korktu mesela. Amirler adaşsa şart barıp aytadilar. Allah yolunda hiç kimden taymangan emas, erjürek kişiler. Oşonduktan öz zamanında anın aldında hiçbir alım düşken emas. Tabiin alımlarından hiçbiri Hasan'ın aldına düşken emas. Hasan Basri Yunus paygambar jönündөгү hadisти eskergенден keyin mınday degen. Yunus taştardın jana balıktardın tasbih aytkanын uktu jana özü dagы mınday dep dua kıldı. Yunus'un duaları. Seyyidi fis sema, seyyidi fis semai maskanuka ve fil ardi kudratuka. O menin uluk jaratucum, senin ordun asmanda bolsa da kudretin yer üstünde dep Allah'a kayrılgan eken Yunus paygambar. Bu dalilde İbn Kudama Allah'tan ululuk büyüklüğünün sıfatı degen kitabında sahih isnatlar menen keltirgen. Emi dagı bir tabiin var 62. Hicra 62. Hicra yılında alamdan ötken yıl eken bu. Jaş ketken eken de. Masruk bu tabiin alımlarının aldınqılarından jana Kufa'nın muftiyi bulgan. Kufa'nın baş muftiyi bolgan. Al Umar bin Hattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud siyaktı alim sahabalardan talim algan. Alemi paygambarimizin en jakın adamı. Jana İslam ayallarının alimi bolgan Ayşe nevizge bala katары жүрüp, andan da İslam talimin algan. Masruk jaşlığında demek Ayşe nevizin kolunda жүрген eken. Ayşe nevizden uqqandарын aytı bergende mınday dep aytadilar. Maga bul hadisти Siddiq'tin Siddiqa kızı Ayşe'nem aytdı dediler. Allah'tan süyüktüğüsünün süyüktüğüsü bolgon Ayşe'nem. Peygamberdi ne dedi? Resulullah. Allah'tan süyüktüğüsünün süyüktüğüsü bolgon Ayşe'nem. Ağa akta hükümü 7 kavat asmandardın üstünün kelgen Ayşe'nem aytdı dep başladı. Ayşe radıyallahu anh'ını ifk degen neme bolgon, okuya bolgon. Bir kervende kele jatkanda adaşıp kalat Ayşe'niz. Barıp durup ajatın atkaranda adaşıp oşo bilen kalıp ketet, kerven ketip kalat da. Anan kişinekey kızça bolat, uktap kalat. Anan kervenin arkasından bir nesileri çoğultup jüre turgan bir adamlar dayındagan bolat. Oşol kişi kele jatsa Ayşe'niz jatat. Anan alıstan durup
inna lillahi inna ilayhi raciun alıstan tanıyıp da oyga düşün inna lillahi istirca aytadi. Inna lillahi inna ilayhi raciun dese Ayşenemiz oygonup karasa hiç kim yok. Anan janağı kişi özünün töösüne mindirip jetelep alıp keledi. Anan münafıklar söz çıkarıp beredi. Bu Ayşe menen janağı uşunday bolup ketti. Dep aga нормальный sahabalardагы işenişip Ali radıyallahu anh katı eме kılıp koy veresiz ya Resulullah bu ayalыңыз dedi. Аябай fitne bulup da. Bunu ifk dep koyup doğumat okuyası bulup. Oşonda Allah subhanahu taala Ayşe'nin tazalığı jönünde ayat düşürген. Oşol okuyana aytat, janagı Masruq aytat, ne deyt? Ağa aktoo ökümü 7 kavat asmandardın üstünden Allah Taala tarafından kelgen Ayşe'nin ayttı maga bul okuyan dep aytып. Mujahid ibn Jabr. Tabiinlerin arasından çıkan dağı bir ulug alım, tafsir, hadis, fiqh ilimlerinin imamı Mujahid ibn Jabr. Al Abdullah ibn Abbas'ın en jakın şagirdi bolgon, jana Kur'an tafsirin anın tekşerüsünün 3 ret ötkürgön. Kur'an'da oku ötkürgön emas, tafsirin ötkürgön. Al özünün bir жазууларында aytkan, men İbn Abbas'tan kaysı ayat, kayerde, kim jönünde düşkönün bardığın İbn Abbas'tan ötkürgönmün degen özünün sözü var. Oşonday ulug tafsirçi. İbn Abbas'tan başka Ayşe Neviz'den talim algan Abu Hurayra, Sa'd ibn Abu Waqqas, Cabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, Abu Said Hudri siyaktı sahabalardan dağı ilim algan. Mına uşul Mujahid Kur'andağı Asa an yeb'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbin seni maqtalgan orunda tirilse acep emes degen ayatты tafsir munday tafsir kılgan. Yüclisuhu ma'ahu ala arshihi. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di özünün canına arşka oturguzat dep. Maqaman mahmud bul ayat oşo maqtalgan orun degen ayat var. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şafaat kıla turgan ordu da şafaat kıla tur. Janağı oor kündörde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kılar. Oşol şafaat jönündögü ayatты tafsirinde Mujahid ne degen Rabbin seni maqtalgan orunda tirilse acep emes. Maqtalgan orundu ne degen oşo arş Allah özünün arşına oturguzat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dep tafsir kılgan. Başka tafsir kitaplarda, hadis kitaplarda maqamın mahmud dep şafaat kıluvchi orun jana başka arkандай nemelerde kelet. Birok nemenin Mujahid ibn Jabir'in tafsiri şunday. Maryam suresinin 59 ayetinde Allah Taala aytkan. Andan soň paygambarlardын jakşı ümmetlerinin artынан uşunday jaman urpaktar kaldı. Namazды okuşpayt, dene kumarına yetişip kalışkan. Alar jakında katуу azapka joluguşat degen ayat var. Uşunu Mujahid uşul ayatın tafsirinde jaman urpaktardı mınday dep sipattagan. Bular uşul İslam ümmetinin arasında da var. Alar jer üstündögü adam attууdan da uyalbay, asmandağı Allah'tan da korkboy, жолдордун boyunda жапайы эшектерде чогулушуп ушак айтышып турушат деп ne deyt asmandагы Allah'tan da korkboyt деп айтат. Эми Said ibn Jubayr'ды özüňөр okup alasыңар, dagı bir sahaba, dagı bir tabiin. Qatada ibn Di'amanı dagı özüňör okup alasыңar. Anan akırında Abu Hanife buldagı tabiin alımlarından. Özüzün İmam Azam radıyallahu anh. İmam Azam rahimahullah. Emi karagıla mınday tabiinlerin darajaları da misal üçün Hasan Basri kançalagan sahabalardan talim algаны. Mujahid, Masruq, Abu Hanife tabiin. Birok tabiindeki mınday ileşip kalgan. Bir gana Anas ibn Malik'ti körüp kalganda. Al kişi Kufaga kelgende körüp kalgan. Oşo körgönü oşo tabiin, oşo men tabiindeki kelip kaldı da körüşü menen. Özü Abu Hanifa'nın mınday sözü var. Kur'an ayatı gelse başım üstüne degende. Kur'an ayatı gelse men başım üstüne.
hadis kelsa boshim ustida degan. Bu degani men o'shani alam degan deb o'tir. Sahobalardan kelgan so'zni dag'i boshimning ustiga qo'yaman dedi. Degan so'zi bor. Endi tabiinlardan kelgan bo'lsa, alardagi inson, bizdagi inson ijtihod qilamiz deganda. O'zi bu o'zining doğrundagi olimlardi aytadi. Tabiinlardan kelsa ijtihod qilamiz. Biroq bir masalada Abu Hanifaning so'zi bilan misol uchun Hasan Basriyning so'zi kelib qola turgan bo'lsa, Hasan Basriy afzal turadi. Nega? Hasan Basriy nenesidagi darajasi qancha ko'p sahobalardan tuzdan tuz ta'lim olgan odam, savoq olgan odam. Bu Abu Hanifa jönde hech qanday al kishining darajasidan nima tegizmaydi. Biroq ahli sunnaning o'zining bunday baho bergan nimasi bor-da. Sahobadan kim? Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, tabiinlardan kim? Hasan Basriy, Masruq deb. Hasan al-Basriy bilan o'zi Kabul Ahbardan boshlashadi ko'ncha. Sebebi Kabul Ahbar o'zi olim bo'lgandan burun. Boshqa nimalardan, misol uchun Isroiliyat qavarlari degan bor. Isroiliyat qavarlari degan o'sha Qur'ondan kelgan ko'p nimalarni o'sha Kabul Ahbar tafsir qilib beradi. Sebebi murdo kitoblarda bunday deb aytilgan. Deb ani boshqa sahobalardagi nima qiladi? Biroq keyingi nimalar o'sha Isroiliyat qavarlaridan mumkin bo'lishuncha elga salgan. Sebebi Isroiliyat qavarlarini jönde Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ani chetkada qaqpag'ila, to'g'ri deb aytpag'ila deganda. Nega? Murunku o'sha Isroil Yahudiylardan kelgan qavarlar. Al endi bunovi o'sha murunku Isroiliyat qavarlarini sahobalar, tabiinlar rivoyat qilgan bo'lsa, bizdagi rivoyat qilib ketaveramiz. Endi taba tabiinlardan da o'zingiz o'qiysiz. Mana taba tabiinlardan Zahhak bin Mazahim keyin sahoba, tabiin, anan taba tabiinning so'zi. Taba tabiindan Zahhak, ondan keyin Abdurrahman Avza'i, ondan keyin Abdullah ibn al-Mubarak, mana 3 atba tabiin keltirdik. Endi alardan keyin 4 mazhab imomlarining dalillari. Abu Hanifani dag'i bir siyrak olib keldik, o'zi tabiinning qatorina qo'shib, al yerda bu kishining ko'z qarashini aytganimiz yo'q. Buna endi 4 mazhab imomining dalili temasini birinchi o'sha Abu Hanifadan boshlaymiz. İmam Buxoriyning ustozi bo'lgan Nuaym bin Hammad degan. Nuh bin Abu Maryamdan rivoyat qilib aytadi, biz Abu Hanifaning oldinda o'tirgan edik. İmam Buxoriyning ustozi Nuaym degan Abu Hanifaning shogirdi ekan. O'shol kishi aytib o'tirdi. Oldiga emnega o'tiradi? Abu Hanifalar savoqala o'tiradi. Bir narsa so'rab keladi. Abu Hanifaning oldinda o'tirgan edik deydi. Bir malda Termizden Cahim bin Safvan'a şagird düşken bir ayal gelip Abu Hanifa'ga adamlarga talim aytıp öz dinin unutup kalgan alim sensin mi deb atırıldı da bir ayal gelip. Al Cahim bin Safvan'ın şagirdiler. Adamlarga din öğretip deydi. Özündün dinini unutup kalgan sensin mi? Senin sıyıngan Kudayın kayda bilesin mi? Deb sayılib o'tadi da, ataylab so'rov berib o'tadi da. Emnega bu so'rovni berib o'tadi? O'sha Abu Hanifani biz so'zdan jig'ishimiz kerak. Endi ellar Abu Hanifaning nimasi darajasi bor, ilmi bor, ellar uni yechib o'tadi. O'shaning aqidasin bunday yemak qilishim kerak deydi-da. Abu Hanifa o'ylanmayli bir narsa deversa, o'shol yerdan sen nega Allohga bir tarafni ko'rgazib o'tasan deb chiqibdi. O'sha so'rovni berib o'tadi. Sening Xudoying qayoqda deb. Abu Hanifaga kim berib o'tadi? Jahim bin Safvanning shogirdi ayol kishi berib o'tadi. Abu Hanifa darrov bir so'z aytib javob bergan yo'q. Emnega? Sebep o'shol molda bu masala o'ta aktual bo'lganda. Olimlar Jahim bin Safvan ko'p olimlarni nima qilib o'rgan. Bosh kirishasini tayyorlab o'rganda, sebebi orator bo'lganda.
Аллах каякта деген суроо ошол маалда актуалдуу болгон. Асманда деселер дароо философия менен туруп сен Аллага тарап көргөзүп атасың деп чыгышкан да. Ошол эле суроону Абу Ханифага да берди. Абу Ханифа дароо жооп берген жок. Кийин унчукпай үйүнө кирип кетти. Бул философ аялга бир жумага чейин жооп берген жок. Кийин бизге чыкты деп атат. Ким айтып атат? Бухаридин устазы Нуайм ибн Хаммад. Колунда bir jumada жазып бүткөн китеп бар эле. Колумда bir китеп бар эле. Кирип кетти, bir жума чыкпады деп атат. Демек bir жумада эмне кылган ал киши? Китеп жазган. Ушул маселени чукулап чыккан да. Жана аялга жооп беришин, сана сенин сыйынган Кудайың каякта? Деген суроого жооп бериш үчүн жооп бергенде далил керек, аят керек, хадис керек, кайсы сахаба эмне деди, кайсы табиин эмне деди, ошолорду иликтеп чыгыш керек болгонда. Үйүнө кирип кетти, bir жумада bir китеп жазып чыкты. Китебине Аллах асманда, жерде эмес деп ат койгон экен. Абу Ханифа. Китептин аты эмне экен? Аллах асманда, жерде эмес деген ат коюптур. Ошондо bir киши бул китепки бизге жетип келген эмес. Болгону мына Нуайм ибн Хаммаддын риваятында келип атат. Ошондо bir киши Абу Ханифага айтты. Китепти көтөрүп чыкты. Китептин аты Аллах асманда деген экен. Анан bir киши дагы суроо берип атат. Сиз Аллах Тааланын Аллах силер менен деген сөзүнө эмне дейсиз деп суроо узат. Демек, дагы bir адам, ал дагы жахмийлерден таасирленген адам. Себеп дегенде алар жахмиялар айткан Аллах бардыгыбыз менен бирге дейт да. Канча мумин болсо, өзүнүн заты менен Аллах ошолорду ошо менен бирге деп талим берген жахм өзүнүн философиясы. Неге? Куранда айтат, Аллах силер менен деген аяттар келет да Куранда. Аллах силер менен деген аят келет. Ошол аятка эмне дейсиз деп дагы бирөө суроо берип атат. Буга Абу Ханифа мындай деп жооп берди. Бул мисал үчүн сен алыста көрүнбөгөн bir таанышыңа, өзүңө жакын адамга кат жазсаң, мен сен мененмин деп айтасың го дейт. Мен сен мененмин. Же бирөө алыстагы таанышыңа бирөөлөр менен талашып аткандыр, согушуп аткандыр да, коркпо мен сен мененмин деп алыста кат жазасың дейт да. Ошол сыяктуу дейт. Аллах өзү арштын үстүндө, бирок анын кудурети, анын илими бардык жерде. Аллах кудурети менен, биз менен, бардыгыбыз менен, момундар менен да. Абу Мути Балхи Фикхул Абсатта мындай риваят кылат. Мен Абу Ханифадан Раббим асмандабы же жерде билбеймин деген адам жөнүндө эмне дейсиз деп сураганында, ким Аллахтын аршта экенин четке калса капыр болот деп жооп берди. Ким асмандабы Аллах Раббим асмандабы же жерде билбеймин деген адамды Абу Ханифа капыр дейт. Эмнеге? Аллахтын асманда экени аяттан, хадистен, сахабанын сөзүнөн, табииндерден келип атат да риваяттар. Дагы ушундай суроо бере турган болсо, аны четке каккан адам капыр болот деп Абу Ханифа айткан. Бирок Абу Ханифанын ушул сөздөрүн бурмалагандар өтө көп. Андай деген эмес деп аябай философия кылышат, анан өздөрү да түшүнбөй калышат эмне деп атканычы. Бул жерде анык болуп турат, Абу Ханифанын жанагы китеп bir жума китеп жазганы, жана ал китебин Аллах асманда жерде эмес деп атаган. Жана мына киши жахмидин таасирленген адам Аллахтын ар бириңер менен биргемин деген аятынан эмне дейсиз десе, алыстагы досуңа мен сен менен биргемин деп кат жазганын сыяктуу. Эми имам демек 4 мазхаб башыдан эң улугу Абу Ханифанын акыйдасы ушундай экен да. Улуу маселеси. Имам Маликтин акыйдасына карайбыз. Имам Ахмад ибн Хамбалдын уулу Абдуллах ибн Ахмад деген болгон, ал Жахмия фиркасына каяша деген китеп жазган. Ушул Жахм бин Сафвандын пикирине ээрчигендер өтө көп болгон. Себеп дегенде ошо Хорасан вилаяты мына
İran da. İrandan keyin Afganistan başladı ko. Ошол бул жагы бүт Хорасан болот. Кытайга чейин Хорасан вилаяты. Чоң жер Хорасан вилаяты болот. Хорасан вилаятынын губернатору жанагы наместник ким? Харис ибн Сурайч губернатор болсо, анын эң жакын адамы Жахмин Сафван болсо, анын муфтиси. Бүт Хорасан вилаятына жай бергенде өзүнүн немесин, идеологиясын. Анан ошунчалык көп алымдар да чыккан булардын немесине, Жахмиядан. Анан Жахмия фиркасына каяшы деп ахли сунналар жаза баштаган. Имам Бухари жазган, Ахмад ибн Хамбал жазган, Имам Дарими жазган. Ошо Жахмиге каяша деп туруп көп китепте жазылган. Ошонун арасында Ахмад ибн Хамбалдын баласы дагы Жахмия фиркасына каяша деген китебинде 4 мазхабтын биринин башчысы Имам Маликтин мындай дегенин риваят кылган. İmam Malik aytты. Аллах асманда, анын илими бардык жерде. Muaviye bin Hakem'din hadisi sizler men öttük mü ötmedik mi? Muaviye bin Hakem degen Hakem'de hadisi degen belgili hadis var. Anda Muaviye bin Hakem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytат da menin bir çorum var ele, çoru kızım var ele deydi. Al menin koyumdu bagat ele deydi. Anan bir günü karasam bir koyumdu karışıkla jediri bergen eken, açıgım çıkıp bir şapala urup berdim deydi de. Özümü çorumdu urup koydum. Katı neme boldu, zapkı jep kaldı. Emin ne kılayın, koyu vereyim mi, azap kılayın mı deydi. Al neme de, kul ayal da. Azat kılayın mı degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alıp gel ben sınap göremin deydi. Eğer imanlı bolsa azat kılasın deydi. Alıp gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa suro beret. Allah kayakta deydi. Aynen Allah deydi de. Düzdün düz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün oğuzdan çıkan sözü şu. Allah kayakta deyip suraydı. Fis sema deydi sana ayal. Asmanda deydi. Men kimmin deydi. Siz Allah'ın elçisiz dese sana aytat Atikha deydi. Fa innaha muslima deydi. Sen anı koyup jibergin, al imandu eken. Mu'mina. Al imandu eken deydi. Demek oşol adamdın imanın, oşol ayaldın imanın sınaş üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağa suro berdi. Allah kayakta dedi, asmanda dedi. Oşol anın imanduluğuna dalil oldu. Uşul hadiste azırkı kündögü oşo Jahmiya nimesinden ideologiyasının saktılıp kalgan sarkındılarından alım bolup жүргөндөр бар. Uşul hadisти четке кагат да. Бул hadisти Allah asmanda деген hadisин İmam Malik özünün Muvatta kitabine жазып атат. Tasdiqtap ошонун туура экенин. İmam Şafii Al-Um деген kitabine keltirген ошол hadis. Ahmad ibn Hanbal Musnad деген kitabine keltirген. 3 mazhab başı özünün kitabine жазып атат ошол hadis. Бул Sahih'tin sahihi деген hadis da. Endi İmam Şafii'nin akidasına keleli. İmam Zahabi Arş jana Al-Ulu деген kitaplarında İmam Şafii'nin mınday degenin жазган. Eger деген özüm karmangan sünnet jolu jana özüm körgön ahli sünnet alımdары Sufyan as-Savri, İmam Malik jana başkalar jönünde aytsam, aların akidası jönünde aytsam mınday deydi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini moyunga alabız. Allah asmanda öz arşının üstünde kalagan pendesine kalagan tarizde jakındaşa alat. Dünya asmanına da özü kalaganday düşe alat dep iman keltiremiz dep İmam Şafii Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın akidasını düşündürüp berdi. İmam Ahmad ibn Hanbal Tabakat-ı Hanabila деген kitapta Abu Yusuf bin Musa al-Kattan'dan mınday деген sözdü İbn Abu Ya'la keltirdi. Ahmad ibn Hanbal'dan Allah 7 kavat asmandarının üstündeki arşının üstünde büt kalk kalayıktan ajragan ba'inun min halqihi dep keledi akidalarda. Allah 7 kavat asmandarının üstündeki arşının üstünde ba'inun an halqihi de özünün makuluklarından ajragan. Anın kudreti her bir yerde bar dep iman keltiremiz bile suraşkanda ova oşonda iman keltiremiz dep Ahmad ibn Hanbal dağı tasda жооп berdi.
İmam Zahabi aytadi. O'shantib mana 4 mazhab imamining aqidasida shunday. İmam Zahabi aytadi, Abu Hanifaning sherigi jana shogirdi Abu Yusuf dag'i Alloh arshining ustunda deb ishongan Bishr al-Marisi degan jahmiy olim Abu Yusuf dag'i nekin aqidasi Alloh arshining ustunda degan aqida ekan. Abu Yusuf bu Abu Hanifaning shogirdi. Bishr Marisi degan jahmiy olim Alloh arshda emas deganda bu so'zi uchun tavba qilishini talab qilgan. Abu Yusuf bu nimalardan xalifdan qozisi bo'lgan da. But xalifatning qozisi bo'lgan. O'shuning uchun Alloh arshda emas deb Bishr Marisi degan olim aytganda, o'shuni razborga chaqirganda berkedi. O kelganda mumkin og'ani jazolaydi. O'shanda Bishr Marisi qochib ketadi. Boshqa rivoyatlarda boshqa kelganda keladi, al qochib ketadi. Qochganida o'sha biz tarafga qochgan ekan. Abu Hanifaning dag'i bir shogirdi Muhammad ibn Hasan Shayboniyning so'zi. Alaytdi. Batish yana chiqishdan barliq faqih olimlari bir doğuşdan tömönki aqidani qo'llashgan. Ahli sunnatning aqidasi shunday bo'lgan. Qur'on oyatlarında jana sahih ishonimli hadislarda kelgan Alloh taolaning sifatlarına hech bir sifatlama jana tushundirma bermasdan hech narsaga o'xshatmasdan iymon keltiramiz. Kimde kim Allah'ın sıfatlarının birini öz oyu menen tafsir kılsa, Peygamberin yolundan çıkıp Ahl-i Sünnet vel Cemaat'tan ajrattır. Kim Cahim bin Safvan'ın sözünü söylese, aldağı Ahl-i Sünnet vel Cemaat'tan ajrattır. Deyip Abu Hanifa'nın şagirdi Muhammed bin Hasan Shaybani aytadi. O'shantib aqida degan narsa shunday. Aqida degan narsa biz o'zimiz ana o'yimizdan to'qibaymiz. Qaysidir bir olimning filosofiyasidan foydalanmaymiz. Aqida Qur'on oyatlarida qanday kelsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida qanday aytilgan bo'lsa, sahobalar qanday aytgan bo'lsa, tabiinlar sahobalardan qanday ko'chirib aytgan bo'lsa, tabiinlardan qanday aytgan bo'lsa, 4 mazhab imomlari qanday aytgan bo'lsa o'sha. Biz o'shalarning aytganini gana aytamiz. O'zimizdan hech narsa qo'shmaymiz, hech narsa kemitmaymiz. Bu jönünde Ahli Sünnet olimlari amirruha kama ja'at degan ereja qo'yishgan. Amirruha kama ja'at degani qanday kelgan bo'lsa o'shunday o'tkazaverarsizlar. Ağa o'zingizning o'yingizdan hech narsa qo'shmaydi. Misol uchun Allohu fis-sama deb kelajatav sahobalardan biri. O'shuni fis-sama deb aytaverasizlar. Anam birov aytib qanday desa, ol osmon degan ol yerning tagidagi osmon, ustidagi osmon desa, ağa ko'ngil burmaymiz biz. Sahobalar qanday desa, o'shunday o'tkaveramiz deb aqida mana shunday. Sallallohu ta'ala alayhi va ala alihi va sahbihi ajma'in va ahwana alhamdulillahi robbil alamin.